So not one call. Come back if you really left. I don't want you to go because today there's a lot to learn. There's a lot to learn today. Okay. Proverbs chapter number 21 verse 9. Proverbs 21 verse 9. The invisible victim. The Bible says, better to dwell in a corner of a housetop than in a house shared with a contentious woman. Better to dwell in the corner of a housetop. Mebusam etradio nu bako nenchichemu a eye nkron. Proverbs 21 verse 9. They can't know. A dying etifi kukwam tnaye sene se woni oba entokopefo betna dem. A dying etifi kukwam tna sene se woni oba entokopefo betna dem. Mebusa metradio no ba ko nchemu nkron. Oh God, help us this morning. You see, contrary to popular belief, men can experience abuse in relationships, and it's common. Yawa mema bebria omo relationships ma, they are being abused. They are being manipulated. You're manipulating pa. Now when it comes to abuse in relationship, because the reason is a man kasa. Se basa obi no obi bema bi no oba bi our relationship. Na oba no hu se bema no afa ho ne oba foforo bi ye a nipa nyina abete enam foforo nyina abete na so se bema ne oba ne ho na oba no ehya so ne bema bi kura twimpra na bema ne hura ontumi kente na down focus na niwu because member be hunu se oh asa wo nya de atwene kura duma bi ekọ nipa na adwim se oh se omo ne ho ma de won paso ntira and obano akofa boy foforo to say bia on show obano ye we are ya de shaniama bebre and so bi one ma na saniama yakikai be ma ne ya ne pepe obano akofa be ma foforo be ma ne dono ne homete okoboso a obano se de akakranti mon fra ne bio na no be ma na sa kodwato ekopacho. Sometimes you will not understand. Obefi se bema no nim nyansa. Bible so odofo ne de ne ho akodim. Odofo ane de ne ho akodim. He's taking good care of the woman. I ma che utie testimony. Member bebre na ba fra Omanhene. Ma boa girl bi. He say we are here. Obu asema oba no obesa ka kire be ma no etimi to ni tirima ye kokram da ni tirim enti no ni gye kra se oni oba betra obio obu oso a etimi be kokram se oba kro no oba be fa no na oba no a onye bone no wa be victim of circumstance. So because a victim of circumstance na sa oba no oyini yam se odo be ma no ba nam de oba bi de sa be ma no ntino officer man nyina te sent ontumi no oba no no mom no oye na odin atete sam bi so akọ oba no so ehu pa enema bebre na mate no masum enema bebre na mabo ho paye
The reason why I chose this topic is Bema obeda ka kachire oba wadamfo say oyire sori a otwa wada paasa. Mibisa o. Wadamfo no wo kachire no ka say na wo tra mo oba di watem say. Ba bema no so mu de ntia ya tete ne say on training sa mo oba. To be frank, Jimmy Sam, so about that train some papa or basum, Ubutu to Jimmy Sam. It is a coward that beats a woman. And the unfortunate thing is, Mani Bebre at Taobe and Nikunu, and I want to say Bema in a relationship on Pekasa. Odome. That is the end of the man's life. Nakabema in the yam so betowa. Enka unso ne soro samra no na sabio ma no susumra so e ma no bi die Jimmy Sam kire omo boyfriends adasa ne fiancé ana ne kunumpo na omo ye the most invisible victims Christian husbands. There are a lot of Christian husbands why you yam so obasum nyame ye why you yam so obetrase am erade one ne ko twempra won nkyɛn ne ade oba ne hunu we ya no start ye Jimmy Sam. Hedru mabia bema na duane kro de mema na die na ayasem empaso kra de buei onene kasate se de ne tipen no na se bema no ankoye ye na se na dwuma so esaya ana na dwuma ankoye otoade ye nto ka wo twie taxi drivers ne ade na petrol sami sanhwe ya obane hunu nyansa se e wo so okra ne kunu. Ema bebramo mu kunum anya stroke ma bebramo mu kunum psychologically omu dwere nsiso atete ni ayakayaka de ofie nti bema bi onma opa adwuma na okofia na ne yam hyehye no e Christopher mema bebre ehuna mane papa oye dikin oye elder enkomo kra obale ni bi ofie obu a kwalala nim no abetwa na dapa ti baby e kinkan na ote wo se yese be ma betra edan enchance dan no tokro mu baby o enchance dan no tokro mu baby ensuo bono na wi ahye no a nyame se eye tie mi o and chance day akisa wiaba esosie ensiota awa beti wo benyame sisa ebia ho se be ma betimi ahye ho amoa no ho na wi ahye na mensu abura eyesin se oni oba ntokapefo betena dem na chese nyame nim se oba ntokapefo tete be ma abuse ni day your baby or abuse ni kunu with phone just wa who say ni kunu din komo no abetira ho no aye na nim star bi wa na ane ne kasa no aye wo de just anya say bi kura be ma no wakohu say wakotwemprada na ne say be ma no so atwemprada de ani ibu e awrade kotwempra ma na che no oba bitimo oni kurada na dwelo no afa ne phone no otro numbers o ma frefre be ma na che wo bodam ti be ma no kwa adwuma mo ho na we afre no hey wife frame na dey enim guase apoto oba fie no oba kaso a oba ye no ti be ma no de ahye ne ho din e ma no bebre mu na mu pia mu kunum ko montene so oye Kristo ni nti ontumi nkotwempra na de onya Kristo ni no me say mema ni bebre mo ayi omo so no nkwa sori anase ono onya na adwen so osum nyame bia no wo mo yire no mu ni nsem hunu nkyere wo mo no nim se be ma no oye awan ko fa ge on fa no ho oye so obesa ke kafu a kyere no eti competition nti obonso oba no oye din na bema wa yili yam so ne yiri batna wodi buoni ni die mema no na ma no se ne mkai no e bi die chimisem
most often than not, these men, they cannot tell their story. And a man also to do an very few no ba be baby honoma. Only the crew kasana in Sadanasum. Only the crew kasana in Sadanasum. Bema isu who senior obtaining Sabo ba. Only the crew kasana 10 years to us. Hey, what are the ways men get abused? The first one, verbal and emotional abuse. Verbal and emotional abuse. Senior Mekayeno. Oba will not physically abuse a man, but nano ewuradinyame. So wako to send your baby chaboni kunu. Oba bi eye ni boyfriend. And some of the canny send obesi atono ho siafa. Be ma ntimi nkasa. Only be able to set them and someone catch no. It's true maybe be ma bi on ma on nam also was sorry the diaso. On yare so far or phone. Oni ani tie. Enti obi o be ma bi o nya sa kokrodro no. Obi o no ma akwabena adrum pempen so se bia enema ye yie no because samra na ne ho kire no de na oba ne ye no wantimi anka obi anhu enti enema so to ye a so nware oba ne bie no eno na abahu so oba ne wabonten me ne watena emra na me ne wudi gare emra na me ne wudi na oni hwe that time no say be ma ne kind of story a obi abeka say hey enti de watena ho nie ne odi bem oba utema no pay hweye me se de mahunu ni say be ma yi ni yam so ne oba betena ena man ne bi di agimisem be ma yi ni yam so oba do no oba ne wo kire no no to bibia ma no obusa ni ska no de ama no no afa no sabi ogimifo oba nyansafo be krakra be ma we apeja no aye no hene. Now you want to be treated a queen. Who comes first? Obi nyo hene obi timi yo hima. What to be da? E was so to me a day. Ukruno, treat your husband and your fiancé as a king. And the moment you begin to do that, you are already a king, a queen. You are already a queen. Verbal and emotional abuse. Verbal and emotional abuse. Obabi o nim send kuru kasa no hono mfi no a be man ntimi enye bibi kitwa bi no a changing the mood no munati TV anim be ma betima be gira ha afre ne yire 5 times on chana ni chana anim kra wo se be ma na e basa no akose dem ade de na si no aba akua ade na me kasa ho mfi me o mfi no o so ni mu ano apete ne ho onim de oye pa o obeye sa afi wo se be 2-3 days na be ma na e basa ni nyina no bu ho no ma oba bi wa na o pesika. And after 2 days no abe catch and so here we one farmer no aluta continua. You are emotionally abusing your husband. Enye ni panjira na wa komatimi eso niam mu obi wa sa niam we a de ye no udum no sunsum ukuni sunsum. Ba the office a weapon. And to say what catch your boss say. At the anyway mempe. Hey, we a bear man now no banet here. And can't channel that don't show your weakness that women naturally are vindictive. Women naturally are vengeful. We are bad you bet your cat. It is how many who say Kwarakasi wo yo bia oba me nchen na me pete no a makuno adabe na de ebese no uba ne chamere mbere somu ebe si wa chen bibia sa daro no obeda. Instead of complimenting your weakness, they will rather hamper on your weakness. What's the Americano? Women, the invisible victim is talking today.
Mema bebre o nama na nie ni tie because eni je ndi fie. Mama muso asem oba wotie me bema bay oba bay. Let me ask this way, oba bay no be ware ya bema no wan ko school on siese ni hu ye kra onisika on shada nye society no nipa bia they are no oba na be ka onye ne size onye ne class but bema be fa oba wa bon wan go school da want boy eduma bia ne nyansa kra no e wo fom eso bema enhye se oba no okosuku na onkosuku obu akosuku pa wode be kɔ no maame ho se oba we na mpɛ no ya hye se ne ma e cheki niema bia nsa na omo so bema no qualify why the catch us say we qualify and so obi brabrante papa bi obu okra na wa ho ofe no kra said there yi bi ba suban bi awo emema ma say na hwe bema bi suban ansa san o say opna so odi kan hwe watade e hwe wo dress no bibia o hese cash wo mu a o hese busia wo free mu a o hese o keso akosko adru say that is what a woman will look for, but a man will not look. Mema ket krabi no be show ba quality say we educated be true baby. Just a ma come for no. Mema no me ma come no osua dia the glasses ten ha say no. Mema be bre nyesa. Nyesa. But that's what a woman would do. When you chino na man be they abuse the men. Number 2, sexual coercion and sexual abuse. There's so many men afini the yini nada because the Juma say. Afini busume miasa busume nine ataya or say bema na kasembia manashe no. Eti onim say bema isu pe adie. Na how can you starve a man? And until amaka no Christo ni bema e de honhon betra ho. The only nyame awurade nyankopon no de ba no kra wo abontene wo twam wo abontene dwam enti e Christopher mema bebre ehuna mane we asofo binom sofo maame mfi no kra woni ne na wo sode mu kra ebu okra na sofo maame twempra ebu okra na bread na baba wa no woni na wari no wo twempra adan ani kunu be mesa adan ani kunu be ma na sen emu ayemre enti o yedey oba wari forte bosumi miensa bosumi 9 bosumi numunu kunu na ya hey don't tell me say oda hokwa mu bebre be ma na nche wo ana be ma kra wo hura kwabra sika ni hu a how titi so dwanti be ma ni hura o tumi ka because oba kra na to bibia ma na de na dwuma sai emre bia na ogira ne na so ne yire hu sese ne be ma mu omre she enam kura no eya adwene eya psychological me wai na me yire twamada pa na adwo a oba me nchen a me be ma kura nsori. That is men movie see any atenka ho yes ye watenka. Stop abusing your husband sexually. Yankupan kasefa ho kame ukunu emeko pani wo boduku wa se blue and white wa kotra ho no wo kotra nkrofo sani omo nware usufi ejadam. You are a hypocrite. You are a hypocrite. We are nyachom obabi wa asema nyasem omema na yasem sesia entokwa hunu. Listen to me. Some of you women, you're killing your husband softly. You're killing them. Homuntumi kasa o. Homuntumi kasa. Mema bebre ni nam ayakayaka diemu.
Obu onso kra oba no be yesa adakopo so kotwa ne ho na nyinsɛn oba ne nkai ahoyehia ne atete ode be ma ne fam o one oba bi akonyinsɛn eno na wiase nyina oba nyansafo ei ukunu akofa ba bi ne obi akonyinsɛn kawa no tum dawro na oboye no akwara ne wongui wote ase wiase nyina hu sɛ ukunu afa wachi ɛna ye dai ede na onyae kokobu se wadamfo bi ni kunu awo miensa wa abontene obi anim una nim nyansa na ode me de bu hodma wa boni kunu adeja wa abontene through words kan sama chenkrofo a uwie so anwumre o sa akoda na chi yansa bol sa akoko so aba akoko anami kuta eyi grantenam de nam. It is time some of you women, you stop abusing your husbands. Stop abusing. Obu honoma. Wayama bema na be te say yi. Oyet wama bema na boti anatimo. Ntumi nkasa. Because Mrs. Society na makwen say, bema there you have to be macho and boyish. Enti or break cry. Emotionally, a lot of them are traumatized. But ntumi nkasa. Kase fibia ya kagunu so atania bi enkwara nim no ba dini kuratem obusa na de no anyama no a ahu ye hia braimu oba bi hon ma besi ne still ahun pese oba adjust ne ho ahu kire yi mu nyira o ni kru bo na konhoma 1000 o se sambre be ma nya bi nka ho but o se aho kira ba be ma na increase no okofa no he be ma bebre da prison pressure free o mo yire no ho ntra be ma bebre da prison be ma bebre they are imprisoned within themselves tell me o ono ada fiase woni mu oni ye ni je ba ku sei enti okwa adwuma ma woni nkwara no girls wo ebe diagrosa just to release. So many men are so stressed. Stroke bebrebe, pressure, diabetes. Ya dia no ma na bi ni Ghana. Mema bebre wuntam nyina no. Eye man bia. And obey the invisible victim is speaking through me to tell you, say, you are killing us softly. Stop it. So baby hodoma. Ne niama we nyina echi no. Ono so be nyini no. Ni kunu ko na onso yade bia bono. Obu a onya se ne oni ni kunu sase etena yenti. Opa yefuna woruba. Obu afam ni kunu ti no ne yemato. Sase abu kunu nyinsen ne beba. Sase abu kunu wadwuma be ye. Yankopan kase o ye etire keke o. Yankopan kase o ye etire keke. Sai na obu kunu sifa. Be ma wo so o meware no. A opeso ware umu no. He mema nyakokoduro. Oba wonware no wo mu wajan hokọ. Enyo nko an oba. Be ma bi won ma and again no the form. What the form na ekotra? Awurade nyankopon wo mo bosse. Che to de yo. Obebre. Arope onyame mo a. Maybe bia homana tum. If you're a man going through abuse, want me know being kasa. Emoting, talk to me. Make us say, Bema be super, Bema be soon. They are listening to me, they are crying. Especially Christian married husbands. And your man you didn't know. Man, I see. Fido force men kan kire mo se one mo ene obia nkodi nkomo bia se for 100 Ghana bra for 200 Ghana bra for we bransa ana agent bi ba ho o masem yetiawa o mo so men fa announcement emma mo hwe mo ntie mi ye na se de be ya be boa wo na ne wo so ye bia wa ye o masem se nipa bebre ena TV stations bi te say eya adwempa TV
Magic TV, Kuma Plus, Eagle TV, Diamond, Casanoma, Akomapa, Quick TV, Unique TV, and Alive TV. Woman advert war. 10 years. Woman advert war. It is a bit better also a fido. Na utia 100 Ghana. And I friend number we remember agent taba enye womo a omo ye fido microcredit ukwa star 711 star 5555 hash star 711 star 5555 hash Google Play Store no one download the Ghana card no niam e wo so nyina no why dey wa hihye no the be hihye no we are now the mobile money wallet no apply enu anu no guarantor bia semnim ye ni agent bia fido enu anu no yankwa homa no so. Hello, good morning. That morning pacho bia ba ko dia nyame adom won so me say me ba chaw se o mode na me okay obobo din so a ma me tio me dey dey entam dey hie kakra ai ma me tio eni me bi ho am so mu chi dey wo kai pa dey me dey tu me ho fu papa ama me nyeme bi so ho mo am so ma system frum papa na me ase na ade ba akono so ne se ayi bibi a mo je nkola ni sika ne fa the person kasa number no isi so ma me nanka me dey kakra tu mi Messi so ama dodo me nua Messi so ama dodo why 0598 559 0598 559 802 Sompa there. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Yes, Pacho. Oh, Ahomano so my too. Pacho, necessary African. African, say, Mammy too, Minia. So, me said program and only a church I'm paying. Now, maybe be a young shade, but and I'm also the new institution. Ma, this year, and maybe the mean quite on but the lady no as a son, that's in Tibia. And every time, and then I said, you need to say, you free in memory. You should say me, but every time, Pierre, and I said, Minu Abema. Yes, sir. One say, one no the way ranya misumun one wa hwe yeah. Bompae mano. Because the original story the original form. More tweme ho a the whole form no was stability obetwe ahwe ho. Mse wa koso wa bompae mano ba twe ho free ne ho na sumu nyame why? Twe ho free ne ho because there be our akoto no na be ma we ni ade e atete ma ho. Ebedu maybe crowd say won pai bokra na oniema ibasa wan hwe ya na wanya akoko adako akotre nsa akobo no yesi wakopre obi ba ne ade ma nko ye onipa bebre omudi nipa bebre ko nyamsuma awi ase omkro omoma ayi Paul se Dimas waja me ho akota Thessalonica akohwe wi ase afefe de wone ne na e kanyame asem okwabra se omko ho guest na no wo Thessalonica no say Dimas aspire o mahu o ma Paul ni ba no so no asane okọ wibi o e ma ni gu edem ho free ko anu akọ wibi Dimas sign. Hello, good morning. Hello, good morning, Omanhene. So obobo na ye o modin so amaminte o e de na ekoso Omanhene me mo midin na meka kanyeme bia etodumle bia mema fam wa wariem wo Isan kase bi omuntimi nka ne ne bi omuntimi na ne bia minua enyi mema bebre na tini suo mema se Omanhene na oni made ewu kire me bia obema obaye obabi obema bibia yense bema ne yedi ai nkasa kasa o ye bema we bema so na we so de bema na enum aduru anwunu so kunye eso Omanhene ye see me ye tete be oba kura di be ma tema ye say o ye din
And I say, hello, good morning. Good morning. Obi person friend me, but line now friend me see Solomania. I can't take you on, please. Hello, good morning. Hello. Good morning. Good morning. Omanhene Yaw Boakye. Yes, Eddie came I'm into you. Chronom station. Mpabua papa pie. Na Omanhene anope nyame nhira na menim se ya na woni ye netie fie mu se eden yo na ne mote nyame na ne yetie na nyankopon so na mo honhom so eyi die koso ye fie mu so kirewo. That's right. Enu ngira me kan sa no. That's right. Because on sebra wo kan no Omanhene emema eshugu ye yem anadwo awia ani anopa yenya kamafo it is a wade na mo so kan anopa ya yesre ye nua man se emema ne yeshugu ye yem entumu hu ye mobo na omumfa yen se wonkunu no ne yen na omumfa ni bi ese emma yen na woni se so mumma ya asumdwe a enna ye nam so die ni gie eyi adwuma ma ya brabo so tumpon. That's right. Timi ahwe won so ne womma na daachi mofra ne nso beka won tie sere ma no omumwa ye hu ye mobo kakra Omanhene ememe tinisua na gede ememe tinisua na jo babi wo ha de obeyama ni bia sonani ensonani enso so hwere sa be ma no a no no asade nsa guniti no anunu ho. Why do you have to wait to lose your husband or that manner asana wadwira ba ho so say ade ewurade? Listen, let me tell you something. The beautiful road of I don't care will lead you to the ugly city of had I known. The beautiful road of I don't care. Obekwa unko and now na usua. If you bema bi o hon ma free life ma. He unya no so bema bi o da. Ubenya de o sika se day na so dopa unya bi da. Sheye. Hello, good morning. Good morning. Come say my man and fro. Me touch Beba cho jina ye na wo ma ni twitwa me nte o kasa ye. Hello. Hello. Aha. Why ni? Say, yes, me Obaya. Okay, Obaya meet you. Me talk you na me talk the same show. No maje say me na but me bet manage sure that you me but I mean after me after come last minute play the me. O pese o pa o fiancé cheo. E fa ko nyari so. This mean no me treat me because me said I'm sana me ati. To want to treat me ye. Na ye pe na so. I'm not me saying that me pana cho. So it's me to now be that. Me say. O tie mi bi ana. E say. O tie program na na. Me pass how you a driver. Brian won't see. Ejo hotel ni obehu se wa. Me pass how Obaya me pass him. Yo, ene fiancé Obaya ase fa che no why. Na onim afi wa hunu se o danso chen mema nyina. Na ye se sa na mema nyina ate. The invisible victims. Don't kill your husband slowly, emotionally, sexually, psychologically. Ubuna pre. Bema ye bibi kakra bi 1 month na ne gina so huru sa na ju 12. And no a lady bi a ofre di dance o say if you're above 5 oba na okunu no omo na de if you're for sorry alarm to kwa tidako no say mami mie Omanhene ready no bie ni kakraka o say omo ye so omo starting to kwa na omo te se me kasa no some said that day so na me kasa fa bufuo ni ade ho no mu nyina ye din 3 months ni if you're for nyina omo ba na if you're for omo na ba no o so odo say no omo ni mododi